Ukutjhayela akusilo ikhono elithayela kwenarheni le begodu iinkhampani zamathraga ziphula umthetho ngokuqatjha amaphandle. La magama akhutshwe abatjhayeli bamathraga abajamele ihlangano ye-All Drivers Forum and Allied South Africa Movement. Bathi batsho amaphandle akalisa ukusebenza njengabatshayeli bamathraga. Kungabi bikho nowodwa umuntu wangaphandle ozoregister la eBraamfontein council ngoba ukuqasha udriver oyiforena akukho emthethweni ngoba umthetho uthi umqasha kuphela ku-skill esingekho la eSouth Africa but iskill sokudriver sinodriver abaningi abanye basemarenki bahlezi. Abatshayeli bamathraga bavale ingcenye eJwanisbhege njengombana bebagcola indlela abachakala nje begodu bathusele ngokuthi bazowasusa ngokwabo amakhemera ngaphakathi kwamathraga abawatshayelako batsho ngombana aphula ilungelo labo lokuzifihla nesithunzi sabo. Uma bangakwenzi lokho ama-South African onke azosukuma manje ngoba lento izokwenzeka daily and daily uma bengayisukumeli phezulu ngoba sithathwa njengabantu abazilima abangazi ngoba sigijinyiswa ubusuku nemini silala ematragini nala matragi sithi awakhishwa amakhamera ngaphakathi lapha etragini silala khona sidlela khona. Sometimes we use it as a toilet because sometimes you sleep on the game reserve, you can't go out at night, you have to use that truck but now they put cameras. Dignity yomuntu omnyama ikuphi? Imithekalo efana nale beyihlelwe nakezinye imfundo ezifana naKwaZulu-Natal kanti akhenge kube nomuntu owamukela incwadi yenlilo zabo obuye emkhandlweni oqalene olamula inlilo zabasebenzi.